Prijatelj emisije Merkur osiguranje. Osiguravamo najvrednije. Osiguravamo život. Dakle, kada su iz poznatih razloga 90. godina gotovo svi moji drugovi otišli na zapad, u London ili u New York ili u Los Angeles da ili pokušaju snimaju filmove ili da kreće po stanovima ili da prodaju ili kupuju drogu, ja sam otputovao na istok. Ponuđen mi je posao kreativnog direktora jednoj velikoj međunarodnoj agenciji i počeo se bavim ozbiljno, intenzivno i čini mi se na pravi način advertisingom. Moj prvi post je bio casting za snimanje jednog spota za firmu Valizer koji proizvodi ženski donji veš. Hani Soliman je bio moj asistent. To je jedan čovjek koji je ličio tako na mešavinu egipatskog pisara i, na primjer, Ramzesa II. Mi smo ušli u jednu prostoriju koju nam je, kako to već ide u castingzima, bilo pokazano nekoliko desetina interesantno izgledajućih devojaka. One su naravno sve bilo obučene od glave do pete. Ja sam Solimana zamolio da napiše svoj spisak od 1 do 10, kako mu to izgleda. Ja ću napisati svoj spisak od 1 do 10, pa ćemo onda uz kafu tako vidjeti ko će ući u najuži izbor za našu heroinu Valizera. Naravno, i očekujuće bilo sada kad to pričam, tada je to bilo ogromno iznenađenje, da sve lepotice moje od 1 do 10 su bile u stvari lepotice od 10 do 1 kod Solimana. I nismo se našli na broju 5 koji bi dobio ulogu, nego ulogu je dobio broj 1 Solimanov, moj broj 10, ali svejedno je ta devojka s kojom sam se kasnije isprijateljio bila moja ulaznica u jedan deo sasvim posebnog sveta. Druga tačka su piramide čuvene, smeštene u stvari u gradu, mislim, i da su piramide se nalaze na kraju ili već sad na sredini jednog puta koji se zove El Pyramid Road. Posle izvesnog vremena su počeli da dolaze moji prijatelji iz sveta i da me obilaze u čudesnom gradu Kairu. U našoj zemlji, tadašnjoj Jugoslaviji, je već rat i sve snage besneo, tako da je tih posetilaca bilo sve više i više, apsolutno različitih profila, izgleda, obrazovanja, stavova. Ono što je zajedničko svim tim ljudima bilo je to da su želeli da vide piramide. Ali nesreću, preko puta piramida je bio jedan hotel, i to je još uvijek jedan hotel, koji pripada čuvenom Oberoi indijskom lancu hotela i taj hotel je zaista izgledao interesantno u jednoj šumi palmi sa travnatim terenima, mislim i tako dalje. I on je za nas interesantan i našu istoriju jer je predsjednik Tito voleo tamo da ide u taj hotel. Ovdje sam naučio da prepoznajem i da reagujem na rečenice ili ushićenja mojih gostiju koje sam vodio da vide piramide, koji su, naravno, neki za koje sam ja verovao da će tako i biti, bili apsolutno srušeni prizorom tih monumentalnih trouglova. Ali bilo ih je puno koji bi samo sa zadnjeg sedišta taksija prošaputali: jebote, kakav hotel. Kao i svi turisti, bio sam fasciniran grobljem živih, odnosno gradom mrtvih, svejedno, u Kairu, jednom ogromnom četvrti u kojoj žive nekoliko miliona siromašnih ljudi koji u biti kradu od mrtvih njihove kapele i u njima stanuju i to stanuju jedan buran i kvalitetan i kakav hoćete život, kakav se inače u Africi odvija. I, na primjer, koptsko groblje u Aleksandriji, koje je za razliku od ovog potpuno prazno. Čovjek kada uporedi ono živo, ludačko groblje u Kairu i ovo nešto što nekako nestaje i što nekako, kako da kažem, gotovo i da ne postoji, jedan deo zapadne civilizacije koji se tako kao na nekom letećem oblaku tu postoji i možete osjetiti i miris začinskog bilja, ali prosto ne vidite ljude koji tu celu stvar održavaju. Zahvaljujući tim tačkicama ja sam možda počeo formalno i da pišem uz masu nekih drugih stvari koje sam tog trenutka radio, pa onda kada sam jedanput prestao da živim tamo, onda sam napisao tako neku svoju prvu zbirku pripovetčica, mislim, koja me onda odvela, kako kažem, i u pisanje.
Prijatelj emisije Merkur osiguranje. Osiguravamo najvrednije. Osiguravamo život.